cardom pinila suvidlong chitang pensana zip code kopilo lepen ilitum city long zip code ko anlo lepen koson sikelang po laso zip code lapan pu zip code ahok anutin youtuber chunta isi kichini kenang sot lake ilitum jong si channel monetize alaponote ilitum channel monetize tetapi ilitum adsense account long ilitum zip code chipiduneng lake out country pen jong si transaction ji ponote ilitum monetize a paisa jong si ilitum nije account long jong si paisa transfer chevanji ponote ilitum zip code pibek nei lake out country pen transaction fan YouTube long jitu adsense paisa ke out country pen si paisa bangji lasi ilitum zip code chipiduneng ilitum India ang bong jong si isi bank pen non isi bank long jong si paisa transfer ponote IFSC code ilitum chipiduneng lasi holoso bank long ilitum paisa transfer ni same ilitum jong si isi country pen non isi country long jong si ilitum paisa transfer ji ponote ilitum zip code chipidun weg nei lake compulsory jong si ilitum zip code chipidun thek thedat ponote ilitum so country long paisa transfer un edit po transaction un edit po lake isi country pen an isi country transaction apan lake isi code lake zip code ilitum youtubers atum ke lagi isi kicinang sot athema ilitum channel jong si monetize alapunte ilitum ke foreign country pen si transaction dupo athema ilitum la monetize la youtube long pen kelong atangka ilitum out country pen si bank account long paisa bangi la si ilitum la adsense long ilitum zip code chipidun weg nang po non la so video nang thana paklang po ilitum city long zip code ko anlo lapen koson sikelang po nili so video long step by step nang paklang po nang litum lang ponika la so video nang litum kichini nang sot non nang litum jong si la so video jong si chini pon de mo nang litum channel monetize atafi nang litum mo adsense long zip code relote nang litum kipidin joy pic po te video lang pon sena approximately Google input no Google input the penalty la 3 dots long click la desktop site select no la desktop site select lo la red penalty dak search nang po zip code finder ang dak tog no zip code finder nil dak tog lo zip code nila finder long click lo click the penalty dak la panig no zip code search and finder tool nil dak click po click tet penalty han son interface nang paklang po so interface nang thana paklang po ang paklang dak penalty la country dak la fill up nang po step by step fill up nang paklang po nang pan country bank name city lapen zip code nanili yang paklang po nili dak first country fill up po India India search lo India puto pen search lo la India nili select lo India nang paklang lo nili India select lo lagat pen nili dak aku search po bank name nili bank State Bank of India search lo nili tok lo State Bank of India bang lo nili search lo non city non nili suppose nili dipu putok po dipu pu search lang dipu pu search lo nampak lang klede lo mane dipu lo zip code avec State Bank of India tenili Guwahati search po Guwahati pu ke search lo gele bang gilo nili Guwahati select lo selected pen la arum kita do select zip code dak click lo te zip code nampak lang po India State Bank of India Guwahati la arum zip code ni dak non select po zip code select lo State Bank of India Guwahati long zip code hini do lagi nampak lang lo ni lepas angsong bang click po langsung bang select lo select nampak lang lo ke bank name zip code country city branch address pin code nampak lang lo
zip code lage SBININBB159 lage zip code lo nili second bang aku select ko arum bang labang ke BB583 asa plecture SBININBB583 lagi Guwahati commercial branch pamo upar orang bangai Guwahati main branch kita do labange commercial branch lagi BK Tower floor 2 address ado hola dak first bang tado hola ke main branch Guwahati lang hini zip code do te I hope nang the zip code ulai thek po posining chithelo te pinya video pan sikang tan lo bye